Akiaria thutha wa kuneana bathi igĩrĩ thukuru-inĩ cia St. Teresa na Mawanga, mũmbunge wa Kimiriri Didmus Barasa nĩokereire mũtongoria wa ODM Raila Odinga akiuga ti mũtongoria mũkinyanĩru, makĩria kũrũmĩrĩra kũhamũrithio kwa Moses Wetangula ta mũtongoria wa arĩa anini bunge-inĩ ya Senate. Wa jamii ya mkoa wa Magharibi wamesema hawawezi wakamsamea Raila Amolo Odinga kwa mambo ambayo alifanyia Moses Masika Wetangula. Sababu wewe huwezi sema ya kwamba serikali ya Uhuru Kenyatta ni serikali ya ukabila, hadi kwamba lazima jamii zote zikuwe katika ile serikali. Alafu wewe unamfuta kazi kiongozi wa wachache katika bunge anaitwa Wetangula, unamfuta kazi na unaajiri James Orengo. Barasa akĩhũthĩra mweke wa gũthingata atongoria aruna ake kuma mwena wa Western gwĩtĩkĩra kũnyitana nĩguo kwaria na kayũ kamwe. Wale ambao wamekuwa wakisema ati tunataka umoja ya jamii ya Magharibi. Umoja ya jamii ya Magharibi haiwezi patikana kama pato watu wetu ni watumwa wa Raila Odinga. Lazima tufukuze Raila Odinga, tumfikishe Maseno, alafu tukirudi atakuwa ameenda, ndio tunaungana, tunasonga mbele kama jamii. Mĩario ya Barasa yũkĩte orĩrĩ ũtongoria wa kĩama kĩa ODM ũthiĩte na mbere gũtabanio mũcemanio wa keheri nĩguo gũbanga mwerekera wa kĩama kĩu mwena wa Naivasha kaunti-inĩ ya Nakuru. Tunataka tuwaletee Mseboi. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaũra wa Gunya.